Kwa miaka mingi, urimi wa kahua ukoretwo ugumirwo ni thina wa turia nime, turia tukoretwo tukiguneka na urimi uyu, guku nakuo murimi akiamukira marihi maigoto, ona thegia ya gukorwo we niwe unikaga mugongo agitungata kahua kau. No riu kuhetukira mutaratara mweru uria uretwo Kahawa Bora kaunti-ini ya Murang'a, arimi mahota kuguneka na thigino yao. Mubango uyu urongoreirio gutigirira thogora wa kahua ni wambatira, guthomithia arimi njira cia kiriu cia urimi na oho kumahe thumu. Programu ino ito ya Kahawa Bora uyu ni mubango twinaguo thiini wa thirikari ya kaunti ya Murang'a, tukenda gwiciria uria tuguthoreka kahua gaitu, tondu wa kahinda ta miaka 20 arimi aitu a Murang'a ni matiganirie na kahua. Makiaria hindi iria maramukagira mathomo ma urimi mwena wa Gatanga, arimi aya ni makeneire mutaratara uyu, makiuga kigiriko kiao kia miaka mingi kiaya gukinya muthia. Nitukenetio ni programu ino ya Kahawa Bora ino tureheirwo ni gavana witu, tondu ni undu wa gukorwo tui urimi wa kahua ona twakorwo tuthukiirwo niguo. Kiambiriria kia urimi mwega wa kahua ukoragwo uhoro wa thumu, kurora routing system uri hana, na niyo gavana witu atuteithitie muno gukorwo tukirora mahinda-ini maya. Koguo twina matarajio ati thutha wa ihinda inini taria mwaka umwe ni tugukorwo tu improve urimi witu wa kahua. Oho arimi ni maramukirire miungurwa ya kahua muthemba wa Ruiru 11, muthemba uria ukoragwo ugitiria mirimu na ugaruruku wa riera. Mubango uyu ungikinyanira, urimi wa kahua ni ukugacira na gikiro kinene na gutua kaunti ya Murang'a ya mbere gwikura giterenge-ini kia mabrokers. Ngiribotera Kameme TV, Getwo Wangari Maria wa Muigana.